Kompetisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpnya. Kinoy kay School SSE kibidan hapok kshatri jong Kamigalaya SSE School Association bat Kamigalaya Food Teachers Association hakar pulai trik urusaw arajar posan klamen juri karai bani shimti ki School SSE dekatunan puli putih jong ka sorkar jilla bat baka sorkar kan pentrikam gajing siu tulab da ka sorkar hagajiya karam bikilat patai kubor hari melawai gajingalang kablalong hamadan malki hanong ba shulong President John Kamigalaya SSE School Association uba Aristotle C. Rembai ulong bakat kum kejengkular jo umid rang ba ka jela u Konrad K. Sangma baka sorkar kakwa penpedurlong no iya kani ka polisi trekam lakum dukum no haswa karfusan trik uno pra arajar pusan bat ni ka baon sepentrekam pura duduk ke sitrik ubnaya yong arajar arpun riu mentagasngi hakani ka general meeting ka bangi lekhot lang Apeng ka Meghalaya SSE School Association bat ka Meghalaya Food Teachers Association baro ki members ki jongi hada ka Khasi bat Giant Hills region kilawan sakani ka general meeting mentagasngi bat ka basau tenat kalong ba hadin bangila adep pensngeu yaki yak assuran kabala ai the honorable chief minister sar Konrad K. Sangma aka meeting ka ba ila khot khandutrik jong 9 Oktober aka ba dei bat ki jing perulong ya artli kimat jing dawa jongi kino hikai SSE but food teachers kebanong kong kalong ban take over ya kini ki SSE school ada ka sorkar bat kebaar kalong ban pentrikam ya ka pay structure na ka benta ka jing siu ya ka tulop si kino hikai SSE te hadin mangila dep ai ka jing pensyai separo kino hikai ada ka wei ka sur unanimously ngila shim ya ka decision bangi pediang sobha ya kani ka assuran nani ka jingkular ka baai dari honorable chief minister isar Konrad K. Sangma but ini chimro yakni ka kabu ban ai khublei kerpange i halor kani ka senjam ka bana kaliang jong ka sorkar under his leadership as a chief minister berkumjuro minister in charge education isar Lakmen Rembui but ya baro ki senior officials jong ka education department bakila shim yakni ka initiative ban solve ya ka issue jong ki no hikai SSE food teachers but kiwei ki category apo ki state Meghalaya once for all ka assuran kepala ai dari honorable chief minister laong shai ba nakaliang jong ka government kan sepenuhnya haswa jong ka arpusantrik jong benai December arja pusan ya ka policy decision kebakan seshim ha kebai dai bat kini ki artri ki matching dawa jongi bat kane kan trekam nado shitrik jong benai April arjar arpundru kin sadon sakatu kani ki benta ki banga gidang haban yakren mo bat nakaliang jongi honorable chief minister ila ong shai ba ikwa ba hapo jong ni arbnai kata November but December kani ka por kalong very important long very crucial na menta jong ka education department but ki ngi kino hikai ila ong shai ro bala don company kendo man kasngiri kendo ban yakren ya kani ki kini ki katu kani ki chippenbe but ikwa ro ban pendep kloy ya kani la kumno hapo jong benai November kenang baka government kan yo ban penbena ya ka policy decision jong ka haswa jong ka arpusantrik jong benai December arajar arpusan kebaide bakani ngidang ap ya ka jing betip na kaliang jong ka education department Penrius kwa ya kak tien la jong pendan kam ya kabakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa
kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentien khasi niyo ya ka mariang na ka mariang niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo tudayakan mau kendit ho lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba